Aktivan je u Prvom svetskom ratu. Ističe se u Cerskoj bici sa 5. prekobrojnim pukom, čiji je on bio komandant. Na Mačkovom kavenu biva teško ranjen, jurišajući na čelu puka. Ubrzo, iako još nije izlečen, postaje komandant 3. pešadijskog puka 2. poziva. Krajem 1915. godine komandovao je istim pukom u uspešnim borbama kod Leskovca. Prilikom povlačenja preko Albanije bio je na začelju puka, koji je bio u sastavu zaštitnice vrhovne komande na pravcu Đakovica-Vezirov most u dolini reke Drin, kod Kule Leke kapetana u mestu Spaš. Herojski gine odbijajući napade arnautskih bandi. Kako je bio na začelju, nije bilo nikoga ko bi mu izvukao telo, pa je tako postao plen tih istih Arnauta.